Yakin. Jemput Dr. Yakin. Assalamualaikum, hai semua. Sebenarnya saya tengah di tempat kerja. Saya share saya punya pengalaman dalam weight loss journey ni lah. Saya adalah Dr. Yakin, umur 33 tahun. Kali ni saya bekerja sebagai Dr. Bius, tengah sambung belajar untuk jadi doktor pakar. So saya punya journey, saya asal memang orang yang kurus lah. Kurus, aktif sukan, tapi saya makan banyak. Kalau sekali makan tu 3 pinggan. Tapi saya maintain healthy body frame lah. And then sampai 2023, saya patah kaki. So bila patah kaki, kita kurang aktif. And then berat badan akan naik sikit demi sedikit, tapi saya orang kata maintain lagi lah healthy body weight. Nanti saya masuk master program. Bila kita masuk master program and then kita masuk dekat hospital yang sangat busy, memang kita akan jadi stress, burn out, and then benda tu macam menyebabkan macam cortisol stress, binge eating, so keep makan, so lama-lama naik. Bila naik badan, saya try to turunkan berat badan dengan sendiri, exercise, diet, tapi dia akan turun 2 ke 3 kg and then dia akan naik balik. Dia akan rebound double daripada weight loss yang sebelum ni. So macam benda ni repeating sampai saya naik 86 kg lah. Tu gambar sebelum tu memang muka saya memang tak kenal. Kalau saya face spring, attendance pakai kamera memang tak boleh detect muka saya. Sebab sangat lebar, dah tak boleh detect lah. So saya bila dah weight gain teruk sangat, kita start to rasa badan kita tak sihat. So tak sihat, kita cognitive function kita kurang, memory loss. So kita impair kita punya work function. So bila kita kerja pun tak best. So kita jadi stress lagi. Tu benda tu macam vicious cycle. Kita stress, kita makan, lepas tu kerja pun tak bagus. Sampailah naik 86 kg. So bila tak sihat tu macam buatlah medical check up. Time to start to spend on health, invest in kita punya kesihatan. Saya buat MRI, nak tengok apa masalah, memory loss, giddiness, sampai buat lambang panca. Nak buat investigation tu memang pakai dana yang mahal lah. Spend dekat supplement, and then bila terbaring as pesakit atas katil, selama kita as doktor kita kerja je, tapi bila kita dah baring dekat katil atas pesakit, kita rasa macam selama usaha yang saya buat selama ni berbaloi. Kalau kesihatan saya sendiri tak dijaga. And then bila sejak itulah saya macam aim untuk macam fokus untuk diri saya sendiri. And then memang bila Dr. Tiliana diperkenalkan saya kepada program TRMID ni, terus saya join. Walaupun pada masa tu quite pricey for me lah. Tapi sebabkan orang kata untuk kesihatan, dan saya memang tekad nak kena lose weight, nak kena aktif balik, nak kena sihat balik. So bila join tu dapat turun macam 10 kg, tapi memang saya strict ikut the program, ada nak bagi banyak alasan, ikut apa macam mana dinasihatkan. So average weight loss tu macam 2 kg per week. Dia tak ada berlampau dan senang saya nak buat kerja. So saya lagi cergas dengan semua multivitamin dia tu, macam saya rasa lengkap lah untuk saya punya daily activity saya. So dalam 10 kilogram bila turun, subsequently akan turun banyak lagi lah after the program. Dia slowly, muka pun nampak makin mula-mula badan, tapi muka slowly akan nampak kurus. So bila dah kurus, kita rasa perbezaan lah. Kita rasa perbezaan daripada bila kita bekerja, treatment kita daripada orang. Bila kita kurus, orang senang rasa kita ni a competent doctor. And then senang trustable dan
dapat treatment yang bagus. Tapi bila kita gemuk, orang susah nak percaya kat kita. Dia terus rasa judgement kita ni pemalas, and then tak boleh diharap. Benda tu akan buat kita lagi stress lah, macam performance kita tak bagus. And then bila kurus balik memang rasa berbeza lah layanan. Especially saya bila masuk master program, saya banyak rotate satu tempat ke satu tempat. So saya always jadi orang baru ke satu tempat yang baru. So first impression ni sangat important lah, especially kerja dalam medical field. So jaga penampilan, kesihatan sangat penting. Apa yang saya boleh konklusi daripada program ni adalah kesihatan adalah priceless lah. Itulah yang saya boleh sharekan daripada saya punya perjalanan weight loss program.